Yebo mfethu. Njani? Siyaphila, sinjani nini? Siyaphila. Ngabe sikhuluma noba ubani namhlanje? Ngikhuluma noSandile kaBhembe. Yeah. Oh. Uhlala kuphi baba? Ngihlala ePietreetief, ePola Park. Oh. Siyacela baba, singakhohle singasele. Usitopele ngohambo lwakho noshembe. Ngenkonzo sithola kanjani ngishembe nazo izinto esimkwenzayo. Ngizoqala ekuqaleni nje ukuthi uShembe ngamthola kanjani. Ngamthola uShembe ngabanye obaba ababili. UBabulunga noMaseko. Kodwa-ke kwaqala kwangena inkosikazi wami ubaba abantwana owazinikela kule nkonzo. Njengoba ningibona-ke mina ngigqoke i-uniform ngisemasojeni. Ubaba abantu bami wayegula kakhulu kabi. Ngisebenzele emnceleni wasemaputo. Ngithe mangibuya ngathola ukuthi useyakhonza kule nkonzo yalandela. Mina-ke bengisayidlela-ke ngiyiphuzela ngibhemeze yonke lento izinto zasemhlabeni. Uthe mangifika ngi-ofile, ngifika kungilesihlanu. Hayi, ngiyambona uma abantwana ngathi hayi sowungcono nasempilweni umehluko sowukhona. Ngiyabuza-ke, sowuphila kanjani ungcono ngodwa nasasihamba isintu ngihambise esintwini angasiza-ke ngalutho. Athi kimi kunenkonzo yabantu abadala ekhona la elokishini. Kunabo baba uBabulunga nobaba Maseko. Usonto le ngenhla kwasendlela ezulu. Athi-ke ngicela ukuthi ngike ngihambe naye nami ngovakasha ngiyobona ngale ndlela okudumiswa ngayo lo Shembe. Cha-ke nami-ke ngamvuma ngamlandela. Safika. Ngoba wayengitshela ukuthi kuthiwa kule nkonzo kufuna isabatha niligcine nobabili lesabatha. Manihleli indawonye. Hayi cha. Nami ngabona ukuthi cha, umehluko ukhona lo muntu nangu uyaphila. Ngambuza, uphiliswe yini? Wathi uphiliswe amafutha namanzi. Wena lokho nje? Wathi bantwana benkosi phela mawuhluphe kusesemhlabeni uhamba ulanda izinto eziningi nithi na yonke lento. Ngayithatha ebusuku ngahamba ngoyijijela esigangeni. Sengibone umakoti wami ngendlela aphila ngathi uphiliswe nje amafutha novasile. Okay, mangifika lapha phezulu kule thempeli lesiguqo. Ashumayele omnye ubaba wakwaLunga. Kama sasu 7. Athi lo baba noma ngabe uyaphuza uyabhema. Uzoziyekelela wona kona kuzosifikela ukuthi uyeke uyacelela ukuthi uNkulunkulu akusize ukuthi ukuyeke lokho. Ngathi-ke lami hayi lakhile. Ngizothi mangiqeda ukusonta la ngihambe ngiyokujikijela futhi ngoyiphuzela. Uthi-ke lo baba uma kumele ukhethe inkosi uyaguqa uphakamisa izandla uthi ayikhethe inkosi yasephakameni kwakusathiwa yasephakameni leso sikhathi. Manje sekuthiwa yasebuhleni. Hayi nami-ke ngathi hayi inkonzo right ngizothi noma ngikhonza ngihambe ngoyinathela utshwala akwaliya. Nganele ngasukuma ngathi ngiyayikhetha inkosi yasephakameni. Ngathi nje uma ngihlala phansi bathi amen kwangathi ngonile. Wasukuma lo mama ngathi wayengigadile kusomnye ubaba kaMaseko wayethefuya. Wathi lo baba cha utshwala kaphuzwa nogwaye kawubhenya. Ngathi hawu. Wangishitshela manje lo baba ngacishe ngasukuma ngathi bengidlala. Ngasaba manje ngizothini nangithi ubaba manje akusaphuzwa akusaphinde sengizokwenza njani. Ngabekezela ngahlala. Ayaphuma inkonzo. Hayi kwaba kanjalo kwahamba. Kwafika isikhathi sokuthi nami ngiyobhabhadiswa ebuhleni. Sasinezinye insizwa-ke esasinazo zayinikela kuyimi wakaBhembe kwenye insizwa yakwaMalinga efene ushayela ama-truck manje. Kwisizwa kaHadebe kule Centurion emayini Mhabule. Kuyisizwa yakwaSimelane
angazi noma isasabatha yini sesadukelana kuyinsizwa yakwagama emsidami kodwa ngenhlanhla ke leyo nsizwa seyashona. Kwakusenomfundisi uHlobo sathi masihamba siye ebuhleni siqala nje kuye ebuhleni ukuthi sesiyobona phela elikomkhulu nalo ngobuNazaretha. Kwakunomfundisi uHlobo waseSwazini sambikela ukuthi baba thina singamasotsha sizinikele kule nkonzo. Wathi hawu bantwana bami nisebenza umsebenzi lonzima ufuna nihambe niyocela kuShembe nginibikise kuShembe kwakuseyinyanga yezulu nicela uShembe atonivikele kumsebenzi wenu uyingodi ukuthi umfundisi Hlobo phela wayeswazi kana ngempela kumfundisi asithathe sambe naye asise sike sibike imbekele sibike kanjalo sithole ezoyibusiso ka ngathola isipenede ngathenga isipenede mina sengayisenyanga yezulu kwakuseyinyanga yezulu ngathenga isipenede ifoto lenyanga yezulu ngahamba nayo bantwana benkosi uthe ngo-1987 ngoba ngijoyine embuthweni 1986 wathi 1987 ngaqala ngayofundela eLens eceleni kwasekuthuthukeni kune camp yasemasotsheni lapho iLens lapho lenazi iLens. In 1987 ngaya lapho ngayofundela nakhona ngiyofundela nje ngikhethwa ngomunye umlungu khona umlungu akaLambreti ibhunu lalisiphethe lebhunu sasithi ke masenze training abantu bebachuza bayikhethela amakhozi abafuna ukuyowenza ngithi mangithi ngiphamisa isandla mina ukuthi ngifuna ukwenza ikhozi ethize lo mlungu athi hlala phansi ayikhulume ngesibhunu athi set bangalela ngaba bathe ngifuna ukwenza ikhozi yokugibela idududu yamahashi yokuba icled bangalela angazi nami kwakungani wathi sekugcineni abantu sebakhethile onke amakhozi bawubhaliswa ukuthi bawenza amakhozi lathi lebhunu vasibhembe kwakunabo corporal ke abakade bestrain ama-instructed bathi nangi bathi reserve bathi stand up ibhunu la ngikhomba ngemvubu bantwana benkosi mina ngajoyina lo mbutho sashaywe ibhunu ngemvubu shaywe lelo bhunu lali nemvubu lebhunu eyimnyama lithi Swartmanda ngesizulu lithi indoda emnyama ingakwazi ukuthi indoda ithi Swartmanda sashaywa ibhunu thina ingena kwami ama la ngikhomba ngale mvubu la lebhunu leli kuthiwa ngime under attention lathi ikhandi corporal vote weli isho nje ngathi ngithi mina niye ekhanda lathi eksayo ikhandi corporal vote laba abanye ke ucorporal bangithethisa bathi angibuya ka attention ngaphikisi ukapteni hayi nami ngaminya ishwapha ke ngaminya wathiwa ngokwenza ikhozi ebucorporal safika isikhathi sahanjiswa kwakusebusuku sahamba saya khona le-Ebese ngakwenza i-section leading yokuhola abantu yokuqala ikhozi yami engayenza lapho sayenza le khozi masiceda lithe lelibhunu uma sesicedile sebazivalelisa sesihamba sithola itifiketi kwakunebhunu lakwaFeinter Captain Feinter lebhunu laphamisa isandla salo lathi sintrainile manje niyolida abantu laba abantu enoba leader libhunu laphamisa isandla sathi lathi labantu enoba leader impilo yabo ila isezandleni zenu asho nje ibhunu wathi sintrainile niyolida abantu impilo labantu izobe ila ezandleni zenu lokho kwahlala emqondweni wami ukuthi lo muntu ungabusho ukuthi saqeqe ekhosini sabuya satrain ama-87 emajuba satraina sasesihamba siye emnqeleni wasemaputo sashintsha ibattalion yamabhunu iForsayi ibattalion yamabhunu kubele umbodwa le isemisa nguMaradeni bashintshwa yihlaba emnqeleni wasemaputo ifoto likaShembe inyanga yezulu ngilifakile lilanga phakathi eshethini lami leya ndawo leya bekusaliwa kakhulu lapha iFrelimo naboRinamo kanjalo bekuliwa kakhulu inyoka ezilapha besinda ngoNkulunkulu lapha impi isuka ngendlela bekuthulona ngayo lapha ngokwekuthathwa nekubenzima uthi-ke ngelinye ilanga sihleli nginabanye igrubhana yami yimi
isizwe yakwaSimelane eMayflower isonto Alliance Mission uDube washoda uDube usonto kwaMzethe ufaka isipenede sakwaMzethe ubenye isizwe yakwaMagagula oPhongolo lensizwe yakwaMagagula yayihlala nebhodlela elincane elinjaka ibhodlela elincane elisitolomo engathi umuthwalo kunoju la phakathi yabona isitolomo into ayibelieve la kuyona mina ngibelivela kushembe le ndoda kwakuhle bakhona ukuhicizana nokucabacabana naye ngoba abanye abantu abafuni ukuphathwa ngangibaphethe kodwa naye ane rank engaphansi kwami le ndoda yayihle ithi mayithukuthela ithathe le bhodlela layo ilinyakazi isilithi imqoqoda amadolo idwebhembe ngakuphendula ube yimfene manje awuphiki hey nami ngangithukathuka kancane iphela umuntu into yakho yayithemba umuntu shaye wena ngale bhodlela bangishayela amadolweni phela athi angiphendula ngibe yimfene anti qwa nami ngithiwa kodwa ngike eMagagula lo muntu wakho ngeke uzosebenza la le bhodlela yakho uzogomela esikhwameni kodwa nginalo lo vadlwana kancane nami ngoba lo Shembe ngakamboni ukuthi ngizongisiza kuphi kodwa nalo lethemba athi uShembe uzongisiza yensizwa le uma sibuya kuyogeza umuntu nomuntu nendawo yakhe ithende lakhe sibiza amabhevi mina nganginombhejana istretchali uma sibuya kuyogeza mangithi ngibeka lesikhwama sami sokugeza phansi le stretchali sami ngithola inyonga ngaphansi le stretchali izibuthile nyoka inqumbi ingaka ngicabanga ukuthi imamba kwindawo lapha igcwele kakhulu imamba kakhulu inhlathu namabululu le nyoka ingangijahi ivele nje ibe isilima nje ihlala ngaphansi phuma nami ngidede lapha kwakunabafana sasibathuma amanzi ke bakhona la khona amaputu ukuthi abasithela amanzi lokho bafana kuyibona le nyoka ukuthi hayi baba le nyoka le yebo yona iyabulala ine poison kodwa ayisheshi isukelana bathatha induku bayiqhwishe bayikhiphe la ngaphansi ayingibe nomzindo ke mina ukuthi inyoka yazongena ethende lami kusho ukuthi ukhona engizokuzwa mhlawumbe ngakukhona osashonile ekhaya emndenini wami kwenzakalani akuzake kube mnandi ke bengendlela okwenzeka ngakhona hayi salinda ntambama sekushonila ngabo ma7 inyanga enkulu kanje ngihleli phezulu kwesami isibhamu noSimelane uhleli kwephezulu sakhe noDubu uhleli phezulu sakhe isibhamu uMagagula ngesisu hey ngabo 7 abangabuze ngene ngiqale ngizwa nje mina kwa akekho watshela omunye seyisukile phela manje seyalini ihlahla zala ngapha kuleya ndawo asikho isihlahla esikhulu ihlahla zakhona zincane kangaka namatshe akhona amancane kangaka sihlele sizwa nje ukuqhuma kwezibhamu kuyinhlamba badubula thina manje phezukwethu manje umthetho uthi uma kuqhuma isibhamu kufuna ugijimele entweni ozofika uqashe ngayo ungaba itshe noma kungaba isihlahla afika aqala esihlahleni mangifika kule sihlahla aqala ngivikela ikhanda ngoba kakhulu into ebalekile ikhanda emzimbeni womuntu mangifika lekhanda ngiqashe emva kwalesihlahla uMagagula ubaleke uyoshona emuva lesibhamu sakhe ngenhlanhla uma edubula uMagagula udubula automatic sisaqhelelene noDubu inhlavu zazindlula phakathi kwethu la sobabili la noDubu ngiyaqabanga uMagagula ngoba edubula automatic zamphelela inhlavu iyasha inhlavu ma AK47 phezulu kwethu uDubu afika ngiphushe kulesihlahla ufuna ungikhipha kulesihlahla nami ngamphusha angiphushe kulesihlahla bese kufika angizwa ba sisodwa lesihlahla nibangasona sibangasona so izikhona eziningi sibanga isihlahla esisodwa la esiduzane sathi yilesi sisodwa isihlahla ngifike kuqala phela mina ngazoqala bese kufika lo mqondo ukuthi uKapteni Venter wathi impilo yalabantu isezandleni zethu uma kuzoshona omunye kulaba abantu laba
thina impo general ekhulwini silele ngezizwe iyasha inhlaba ngalithinta ifoto likaShembe la esifubeni la ebeleni la ngalithinta ngalizothi lisekhona la asengikhuluma ngathi Shembe ngicela usisize ungafini oyedwa kulaba bantu ngoba uma kwakuzofoyedwa kulaba bantu ukuthi bangubo bojenera ngizobika ndoda bashonele sakhuluma njalo laba bantu sebathukile labantu bathule ngibalande nangibalanda uyabona ukuthi mayithukile angavela agquma baleke nje kanti akufanele phela ugijima ngoba bazokudubula sasuka kule ndawo saya kwenye indawo ngoba labantu baconcentrate badubula la sashifta sabuya kwendawo sathi sahlala abathathe relax phefumulani kakhulu aphefumula kakhulu saphefumula lensiza njengomuntu okungenzwe phela ukuthi abantu besimama nabakhulu baphefumula kakhulu nala madoda phefumulani kakhulu ngiyabathethisa ngabodo sebahlise ukuthi relax okay behla ngalovalo behla lo ngadlalelani ke manje sizokwenza kanje ningadubuli automatic hey uma sisuka kule ndawo siya kule ndawo kufanele position la sizoqala khona athi phela sesidubula sifa back manje kulaba bantu phela manje uthi nathi sibakhombisa ukuthi sikhona phela siyadubula manje ngithe sisalele sibheke eMpumalanga ngikhuluma mina into engayibuka ngamehlo bafowethu ayiphupho ngisho into engayibuka ngamehlo ngabo 7 kwakunenyanga ukuthi da uqhamuka into eMpumalanga yabona inyoni emiyakhole inyoni enqane emnyama bathi inkonjane ikhamakani yaqhamba yes ngithi ngathi inkonjane ayishintshe lento akusinkonjane akusinyoni iumbrella kusondele lento shintsha hayi akusi-umbrella umuntu lo muntu uvunulile umjiva wakhe uvulekela uvunulile ufake lo mqhele kangazi manje kube kunesabela ngabe ufake lo mqhele lo ome kanje inyanga yezulu umjiva wakhe uvulekela ngendlela ahamba ngayo angazi bebathini ingalo zinde kwashwacima mabempungelela inyanga yezulu uyabona ngendlela ahamba ngayo kanje efast phezulu lo muntu efast phezulu uyeza lo muntu phambi kwethu wakho nesisihlahla esikhulu futhi sesisukele kulesokuqala lesesikhulu wafika washingila wasubheka eMpumalanga wabhekana inhlafu nezibhamu hey yabona ubona laba abantu lama China afumele lapha oBruce nabo Jackie Chan ngendlela ba fasting ngayo inyanga yezulu yayenza njalo inhlavu nenhlavu ayethi mayibamba ngangiyibona ayijikjele phansi inhlavu nenhlavu indlela ayibamba ngayo fast ngangibona nayijikjela phansi kusapha inhlabathi ngendlela ayifasting ngayo kuze inhlavu yayijwika kuze inhlavu yayindlula iza ngakithi manje ukulima bami umuntu mina sengikhohle ukuthi ngizobani ngikhamisile manje hawu lo muntu akadina baba inhlavu esengaka ngiyakhuluma nje bangikhuluma hawu lo muntu akadina athi uShemba athi ngikhombise lesiphukuphuku singibizile sithi lo muntu akadina awuthi sikhombise ukuthi ngibani bafethi ngiyakhumbula khona inhlavu ayibamba ngesandla sakwa right ngambona wayithi ngqi kwaba khona ephuma la ekhwapheni kwa right yathi mayiphuma futhi wayibona ngambona athi ajikisikhani ngathi nawe wayiyeka yaphunyuka leyo inhlavu le iyona inhlavu ngangithi izoshaya la ngazama ukushifta ngazama ukushona le ngazama onke hey bafethu kuthi kunjalo mangibuka lenhlavu mayithi izoshaya la ekhanda esibongweni la ngoba phela ngilele ekhanda ngibheke phansi so kodwa ngiyayibuka yabona iflashlight yecamera bathi manya wabe sela uShembe umphetho wengubo yakhe impula wangihupha la ebusweni la ngawuze ungithinta wayiphusha inhlavu isandla sakhe ngasibona ikhanda lami so wayivimba inhlavu uShembe inhlavu yangena phansi emhlabathini wasapha inhlabathi aqola umlomo la ngangiyikhipha inhlabathi ngesandla sonke ngathi ngacishe ngafa inhlavu yokugcina cishe sibulala lapha yana eMaputo ngikhuluma into ngangibuka ngamehlo hayi iphupho inyanga yezulu kwakunomunye uLieutenant uMeldeli lengasembuzini akwawela khona indiza amashele
uyeza lo lieutenant nenye group uzongilekelela phela uzwile inhlavu ukuthi hayi khona kubi kuyafiwa ngani isukile uyeza makafika la uthola impi hayi ukuduma kwenhlavu ngokudubana sekuphelile sekunqamukile afika asibuza ukuthi Corporal Bhembe uright ngithi right ngisenazo inhlavu sinazo kodwa ayisezashota basifile basinikeza inhlavu sigcwalisa athi kimi asisuke kule position sihambe naye sele lapha khona ngathi no lieutenant ku right wathi siyeke ngathi ya ku right sizohlala la sebusuku hayi bashiya bahamba uma sebahambile sengifuna ukubuza lamadoda esinawo ukuthi lento bengiyibona kukhona anoyibonile ngibuza ngoDube ngibuza uDube Dube sisinde kanjani la uthi Dube icorporate sisinde ngoNkulunkulu ngithi mhlawumbe uzothi uDube hayi icorporate ngibona umuntu unabamba inhlavu kanje ngithi hayi akabonanga simelana sisinde kanjani la singathi icorporate sisinde ngoNkulunkulu ngithi naye akabonanga ngibuza uMagagula sinde kanjani la hayi akukho kunye ngizothi uNkulunkulu usindisile leso sikhathi masihleli ikhathi ngishaya uvalo ibhutsi manje seliyaqhaqhazela lithi manje ikhathi ngishaya uvalo ukuthi hawu naku umthetho chef kodwa nako inhlanhla siyaphila kwasa ase ngiqabanga ukuthi le ndoda yoMagagula le izosilimaza ngcono ngichintshe ihambe yosenza kwenye group ngoba igwala empini uma ngabe kunezinto zakhona umbiko uthumelako ama-sitrap into ethuma incident report ngayithumela ke kwaqhamuka uModise Minister of Defence uModise ase Minister of Defence waqhamuka ihelicopter ngakusasa it was ikhazayile lapho ka-9 to 10 wafika emaphezulu yasigangene akhuluma ngo-over bamnikela i-offer ne-frequency yami ukuthi kanjani uyabuza uthi i-contact yethu beyikuphi ngamlalela beyila uthi direction yalabantu bebandukule babheke ngamkhomba babheke inside Maputo le ayibangene helicopter phakathi asazi bacheckane ke bacheckane asathi bahambe sisale kanjani ishintshe lelo nto eMagagula hambe sebenza manje kwenye group ngalo uMagagula mafika ngale kule insizwa lezabo Mzimela naseNatal bambuza bathi Magagula ucorporal uqoshelana uthi uMagagula uBhembe bekafuna ngife mina ngishiya umfazi wami nengane zami ngoba yena bethemba uShembe hawu bayangitshela nje Magagula uyazi ukuthi uShembe usindisile kanti umuntu wakhe lo wayengithembisa wona ushiyeni manje umuntu wakhe ibhodlela lakhe zithi le insizwa ufanele kucorporal aqoshe wena kanti ufuna ukufelwa ngubani wena ngoba semfela mpini phela ufuna ukufelwa ngubani wena ayi asale kanjalo uMagagula kodwa ngeshwa ke naye ngathi akasekho emhlabeni sengisho ukuthi abantwana benkosi bafowethu uShembe ngamthola kanje inyanga yezulu ukuphenduka kwami inyanga yezulu sekhona ngafunga ngathi akekho uShembe ofana nenyanga yezulu kanti ayikhona ukhuluma into engekho uShembe muye nangalesikhathi siyomtshala siyomfihla ebuhleni ngangikhona kanti kuzotha amanaza azohola uthingo lenkosaza ngangikhona kwaze wafika ngisho uMandela ngangikhona manje obeka inyanga yezulu ngangifunga ngempela ngithi hayi akekho uShembe ofana nenyanga yezulu namanje la kimi hayi mshe motoni hambe kune photo elikhulu ipicture engaka inyanga yezulu ngihlibeka lapha ku screen ngemuva nendle inyanga yezulu bengikhona bengakhona eyangenzela izimanga eMaputo ngingakhuluma iphupho into ngangiyibuka ngamehlo ngosisi ebamba inhlaba namhlanje nako ngiyaphila namhlanje ngusayitsheni ngoba ngibona nje imendlela zami zila ngusayitsheni Bhembe nasi sibongo usayitsheni Bhembe bethi platoon lapha ngayi uShembe lo mana bantwana benkosi bafethu uShembe uNkulunkulu ongamazi uShembe ukuthi uNkulunkulu buza kithi mawungamazi usho uShembe ukuthi yini buza kithi sizokuchazela thina ngoba wazi lutho ngizosiphisa uShembe sithi unganekwane thina sikhuluma into esiyazi into ephathekako ngoShembe unenge ngakubala ngoShembe angenzela kona mina